Bia Kamal ka Noor Online TV ka jan gwasame bana rwachame bana jelling rwashim chitore wish ka juba ka kwi kwaran shal ka eulun ano te ka rwaj mishala dano jen te ka jwe jan ban link ka jan gwasame kan konore rwachame ke kan kono tok mi jira majidit ka Noor Online TV ka jan gwasame de jogono jen nywa ka nasan ko ken ko bilaren konten bannon ka Noor Online TV bikan chamala shukkaji bana shure roja dana de kono kwen ke jan gwasame ashirga menen yana mo ka tourna me rewe ka so Sudan ramen roach ka kwi aspele mayo ka kid gwang ni general Paul Ashut ramdan la lere ken la kala de la aspele mayo ka kid gwang nyebek un Michel ka Paul Ashut nyebek che roach la no te gro Michel adno kwar general ulun ete ka jwe ke jan te ka jwe medong mi kap alon jwe de namo cha to ko dongde je pen jal ki che de jal ci kan kula de nona ne roja dana inshallah de jen kan she to ko no mone yakach ko ni de mon cha la de no jen jarol luñ ete ka jwe ka jaram dala jarol ka aspel mayo kid gwang ci kala de no mo ci to ci kan la de no ka kor gwasan pay ka kor ju kom pay wo gwad mo roy na no jen te ka jwe ke te ka jwe mi din mi she kap cela do shine wona gwasne to gol ko kena lo shet ka gwat ngare ke gwat ruwaine te wetin ka shoka lo telerek mi chanen ka jen wo dongda te ka joy chikan lat gwasa me la en general luluñ ne ka kor gwase dane shamal chaja tan koron kin dara widwal badak jenteten ramkel re kuma ka kaneten kontin konko dongde de kum so Sudan de korm de jakwan ka general ka spele mayo ka kid gwang te jen ka spele mayo neden content te pin Dr. Yuma Chaten Durgun na me ler ko manana shalat ka kwiden wote ga joy en jaro lame e kach chi tok jen ler dana gorono de nywa ya kel ka do brana shalat ka je general uluñ chala do jen tele jarek jen point de pole ka do brana shalat ka je gwasame mi jiram jidit ka jen channel me de jogono jen nywa ka nasen ko ken ani biata kamal ban len je ka kala rodien gorno bi nyogana sun ko ken ka chu paru jeno jun bi subscribe bye bye